kuyini ukubaluleka komuntu wesifazane kuwena? Umuntu osifazane. A woman. For me personally, like, yeah, I'm raised by a woman. A woman's priority comes first. Yeah, a woman's priority comes first, and a woman is someone who you will need in your life. With that, if ufuna ukuya phambili, ufuna ukupushela phambili, you will need that soul, that second soul in your life before you can move on. Ngoba we need women in our life. We do need. Yeah, ngiyakuzwa nje yami. Akekho umuntu obaluleke njengomuntu wesifazane empilweni. Akekho. Hola my nigga. Akekho. Imbokodo for real. Ne. Mfethu ngiyabonga kakhulu dog. Hayi, God bless. uNkulunkulu njalo abe nani majida ne. Nawe nami ngifisa ukuthi hayi nawe nalento le kusasa sikuthola ukuthi hayi next level sibona ukuthi hayi no Grootman uqale ngathi lapha phansi nathi maybe singathola inspiration ukuthi nathi sikwazi ukubuilda moving forward yayithola Grootman wala Grootman la mahla magama Grootman ne njayami but Grootman action speaks louder than words uyangithola wala Grootman ngiyakula magama yebo injalo njayami injalo ama actions wona khulumayo kunokukhuluma ngomlomo ungandi kakhulu ngala uhluleka ukwenza physically ngithola njayami ngicela ngawe ngiyabonga kakhulu mfethu God bless baba Kwantarameta uzobalekile ngidlulela phambili uyazi ukuthi home run angihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa ngihamba nabantu abadala nobaxolele behind the camera njayami uzwile futhi ngimbuzile unjayami la ngokubaluleka komuntu wesimame imbokodo wena ngaphakathi kuwe nekujuleni kwakho umuntu wesifazane ubaluleke ngani kuwe Grootman laka motho wesifazane basadi bale motho wa mosadi o motho Grootman neta ke na mantswe no wa ntlhaloganyo mara tlhompa thata mosadi tlhompa mbokodo Grootman la ga ke na mantswe showcase le roski uyangithola ke re ya Grootman la ngicela ngawe baya